زهرەدین نمونەیە جوانێکی بەهرەمەندە، تەوی هەموو زەحمەتی و کەلەمان زۆرا کێم ئەندامەتی و دەربەدەریە دەبە. زەهرەدین شێوەکارە کێم ئەندام هاتیە دنیای. ji bilî wê jî gelek caran di jiyana xwe de rastî nexweşiyan hatiye. Ji destpêka krîza Sûriyê li Efrînê dima. Ew carekê ji bajarê bavê xwe ji Girêspî derbeder bû û cara din ji bajarê diya xwe ji Efrînê derbeder bû û her car ket û tabloyên wî li dû wî diman. کار کرد عفرین دا گلک لوحات خواه بون لوحه خو گیلشون خواهشتن یعنی مکانی به همه لوحات بی درخستم منکانی جبرگو ضغط سر ما پر بود اوید طیاری لید خواست و ام عفرین دا من حتی روی تالی عفرین دا من طیارات هات لید خواست و قذیفه گیب سر ما دبارین منکانی تشتک درخستا یعنی چقدر لوحات خواه بون و پر خوشگیش شغالی بو و کت دابو اونا گیلشون خواهشتن من کنی جای لوحات درخستا. ji biçûkaniya xwe ve ji wênekêşanê hez dikir û heza xwe xwedî kir û pêş xist. Li Cezîra Rojavayê Kurdistanê Akademiya Wênekêşanê temam kir û ne rê da rewşa xwe ya taybet û ne rewşa ku li ser hatiye ferskirin ku vîn û heza wîn bikujin yan hêviyê wî bişkînin. Carekê min tê de dewrat dest pê kir bi şeklekî resmî min tê de dewrat birin li Efrînê. معهدێکی خاص بوو و دڵنی چەند دۆلار ئافریندا دەژی دەست دەوڕاتە کرد بە دەوڕات برن هەنێکی خۆ پێشخە سەر پشتی دەمەکەی سێ ماڕەدە لە ئافرینە مشارەکە کرد سێ ماڕەد بوو هەنێک کتابڵێ من هەژمارێک مەزن چی بوو پێشرا دەست پێ کرد زارۆکەوە بدەرسێنم پشتی دەمەکەی مچوو ئەکادمیە یەکتار هەرەکۆل ئەکادمیە شەیدەکتارە کۆل لە جیزیرێ مێخوان زەهرەدین پرۆژەیە خۆیان تایبەت vekiriye û têde hezkirin wênekêşanê pêş dixe. Niha ew şagirdan fêrî wênekêşanên dike. Şagird dibêjin ew sûdeke pir mezin ji Zehredîn dibînin û ew wan re pir alîkar e. Destpêkirina min neotina dewreta ne û ez bîtir dixwazim hîn hov bibin. چیک و رسمه دا متعلقة تخوزن بيترين هو بالسر وي تشتي بو حفظة كان من الفيداري كوردكن عم فيري رسمه دبن و قالكي مو مستوى الكوريو مالكي يعني هيشت كو عم بربيش كافن و يعني بقى الكوريو مو مستوى قالك عم بيجن هجمارك لو حوتي ماجي تيبون يعني قالك بيش كاتن بقى الكوريو مو مستوى Ji bilî projeya wî ya taybet Zehredîn di çand û honera bajarê Kobanê de jî xwelên rahênanê vedike. Heta niha ew beşdarî 6 pêşangeha bûye û xewnên wî sînorar nas nakin. Rengîn Şerro, Rûda û Kobanê.